Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 26-сы, сабақтың тақырыбы музей қай көшеде? Музей по какой улице? Музей қай көшеде? 25-ші бетті ашамыз. 24-ші бетті ашамыз. Открыть 24 страницу. Жаңа сөздер. Орталық мұражай. Центральный музей. Можно сказать орталық музей, центральный музей. Орналасқан, расположено. Алтын, золото. Саяхатшылар, путешественники или туристы. Аш, открой. Ашық, открыто. Ашылады, откроется. Жап, закрой. Жабық, закрыто. Жабылады, закроется. 24-ші бетті ашамыз. Открыли учебник, 24 страницу. Сөйлемдерді оқимыз. Музей қай көшеде? Музей по какой улице? Музей Назарбаев көшесінде. Музей находится по улице Назарбаева. Музей сенбі күні жұмыс істемейді. Музей не работает в субботу. Есть картинка на этой странице, на 24-й. Орталық музей, центральный музей. Келесі тапсырма 24-ші бет, екінші тапсырма оқылым. Чтение. Мәтінді оқимыз, аударамыз. Бұл орталық музей. Это центральный музей. Ол үлкен, әдемі. Он большой, красивый. Музей күнде жұмыс істейді. Музей работает каждый день. Музей 9-да ашылады, кешкі 6-да жабылады. Музей в 9 часов открывается, вечером в 6 закрывается. Орталық музейде көп экспонаттар бар. В Центральном музее есть много экспонатов. Онда оқушылар, студенттер, саяхатшылар жиі келеді. Туда часто приходят ученики, студенты, туристы. Келесі